Ngiphinze ngomukela ngomhle solo uthamele lihlelo ikusile breakfast show kumsakazo wakho wetithombe yeSwatini TV sibuko semaswati. Now, if you've been at the Talatini, the social media, you may have seen the yellow colors, the yellow family, bashumayela livangile ukuthi ifake vibe. But of course, MTN Eswatini has just the best products and the best combos for your bank account, for your bank balance actually. And right now, sengito khulumisana na Meshach Masego, who is the Chief Marketing Officer khona ka MTN. Atosipha nje sithombe ukuthi ngabe lefake vibe isukaphi kanti ke futhi silwane sini nguvusele Masego komukele studio this morning. Siyavusela nothile sivusele babukele emakhaya. Fake vibe. Fake vibe indeed. Niyaphithidela nisetitaladini. The message nje yinye and futhi clear fake vibe with MTN Eswatini. So ngasifaka nje sithombeni Maseko ukuthi yini le fake vibe campaign and yini leya banga ukuthi MTN Eswatini ayisokumisa. Siyabonga nothile. Fake vibe singe MTN Eswatini emaswati atakhumbula ukuthi si suka khashane neku reviewer ema prices ethu nema products ethu kuthi sende ama products ethu kuthi abe ngulawo emakhasimende ethu lawa jabulelako silalele kakhulu ke nothile silalele ama customer ukuthi afuna ini afuna ama products ethu siwa structureishe njani kuze abe nglawo lawa atfokotisako emaswati sitsiteke nothile nga November lo mnyaka phelile sathi ekulaleleni kwethu ama customer saphinze sathi no asiphinze sithi ikube khona lesikwendako kuma products ethu product ethu ke lenkulu emalula combos emaswati atakhumbula ukuthi sawaphakamisa eminyakeni lemibili lencile solo siyawalungisa ke ngomnyaka phelile sawalungisa sekuthi ke ngaNovember sesike no emva kulalela emaswati isola yakhala nothile athi kepha MTN yini lokuthi ngithengile le combo yami noma le data yami seniyangikalela nina ukuthi lokungaka ngakusebenzisa emini lokungaka ngakusebenzisa ebusuku nginiphatele mos MTN leni bese ngikalelwa ngine entweni yami so la khala ke maswati ke solo silalele ke thina ngoba konke lesikwendako sikwenda ngikutshela ngemakhasimende ukuthi afuna ini etikwa lokho nothile asola khala ukuthi no siyabona kona emalula combos afikile emahle kepha nje enale data mani asenisifaka fakele ibe inenganyana solo siyalalela nothile maswati ayakhuluma utawukhumbula ke kusema combo afake khasine ma minutes la khathi amakhasimende athi ma minutes yini lokuthi nasikhuluma ngikhuluma 5 seconds seningicharge al minute leni MTN siyalalela kanjalo phinze ke nothile bekune bonus lebe sibanika wona iyona emakhasimende kusuka umnyaka phelile na uthenga noma ngiphi lula combo uthole 1 GB ibonus etikwa lokuthi emaswati ke solo athi siyayibonga yona le bonus MTN kepha lokuthi bese nithi ya expire nga 12 ebusuku leni ngoba phela nayo senisiphile senisheshelani ke kusimuka thina ke besiya sithi njengemaswati uyanginike indophinzi uyangemuka udaba netinhluthulwane kuloko ke nothile sithi ke nasilungisa lama products le lula combo ikakhulu sathi sahlanganisa le data yethu lebe isemini neyasebusuku sayihlanganisa sathi no asibuyisele ipower emakhasimendeni ethu ukuthi kube nguye lo determiner ukuthi ufuna ukuyisebenzisa nini le data yakhe mose uyithengile sakuhlanganisa nothile sathi tikwe kusihlanganisile saphinze sayengeta nawubuka nje kulawa lebe sinawo kulomnyaka phelile nalawa lesakhona nyalo seyingetekile le data saphinze sathi ke no nale bonus kwekucala saqala sayingeta ukuthi na uthenga kusukela ku 25 uthola 1 GB na ku 45 uthola 1 GB ku 95 so uthola 3 GB 150 uthola 5 GB 250 uthola 5 GB nakhona beyi expire ke nga midnight nyalo ke le bonus sesithi no so ngayisebenzisa ilanga lonke 24 hours nangabe uyithenga nyalo nje ngoba u7:30 dayisebenzisa kuze kube ngokusasa ungacali ukudla kule main bundle yakho so lokho nothile kungithi singe MTN sithi silalele emakhasimende ethu ukuthi afuna ama products ethu abenjani kuze basinababhadala le mali basupporta MTN kube ngilabo labajabulile sakuphakamisa ke lokho nothile emaswati ajabula kakhulu ayijabulela kakhulu le product ethu emalula combo sikwende lokho mhla ka 5 November
kusho nje ukuthi emalula combos ethunyalo kude bo anytime nabo night akuna curfew usebenzisa ngendlela oyithandzako idata seyiningi kakhulu inanana ku 95 nje uthola ngathi uthola 9 GB uthola 6 GB lo tawo expire emva kwenyanga bese thola 3 GB lo tawo expire emva ka 24 hours uyabona ukuthi 9 GB lo ivalue leningi kakhulu MTN la kunika yona le etiwa lokuthi combo ke kunika ama minutes kunike ama SMS kunike konke ngaphandle kwaloko ke nothile emalula combo ke nawathenga awuthengi nje nawuthenga khwa lokufaka kwekhikhini lakho kancane kancane kune cashback lo sinawuthenga njalo nawuthenga uthola ama point lo bese angena espatcheni sakho la unafuna uku access ucafata *247# bese uyathola usina point lamangaki ungaconverta ke wa redeem kube ngi-mobile money angena espatcheni sakho sa mobile money ungathi pakshela ke nothile bantu bathi pakshela nje nami ngathi pakshela kwaze kwafika December awu ngakhanza seyithe caca impela angena espatcheni sami sa mobile money ngase ngikhona kwenda lengifunako ke ku mobile money ke uthenga lokufunako uyathenga gezi uyathenga ini uyathenga wona lamalula combo ngale mali yakho loyithola ngekuthi uthenga lamalula combo ngiloko ke nothile sikwendile kumalula combo semahle kakhulu kusiteke emva kwenyanga nothile njengoba besisho ukuthi le campaign yethu kusukela ngoNovember besifaka ivibe nje kulamalula combo ethu sithi emaswati akafaka ivibe bekungu-December sithi sifaka ivibe emva kwaloko ke sase sikuyiphakamisa ipromotion yethu ngaDecember mhla ka5 sithi emaswati akafaka ivibe ngala malula combo ethu lamasha athi nakafaka ivibe athole icashback laba bayisebenzisa noma nini uthi na wende njalo nothile uphinze utifake ethubeni lekutomula nje ku2 million emalangeni sibeke 2 million nothile kusukela ngaDecember kuyaze kuyophela March lo 2 million akayi kumuntu munye yes nothile 2 million akayi kumuntu munye uya emaswatini lamanengi kakhulu leke ngicaka ku600 emaswati la tawina kulo 2 million so bayawina ke nothile ngaDecember nje bebawina bo 5000 njalo ngeliviki labang 10 bebawina bo 5000 just labang 40 bahamba nawo bo 5000 ngaDecember ngamane ngibonile lana ngihlola ku social media niyawinisa bo 10000 niyawinisa bo 5000 njalo ngeliviki ngalokho sekunana icampaign lefaka ivibe liswathi litawutibuta ukuthi what does it take ukuthi ngiparticipate ngiwine nami ngihlomule mhlawumbe kuleyo 2 million emalanga sengathi ikhanza nesizumbulu sa 10000 nothile kude lokunganani leside emaswati akakwende kude nalo kumele ukwende kuze uhlomule kulo 2 million sicale senda le product yemalula combo ukuthi ibe ngilenhle kakhulu nothile kube bede ukucompetisheka nayo la market lokho ke kwenta ukuthi uthenge usebenzise idata yakho nema minutes akho wende lokho lohlala ukwenda onke malanga uthi ke wenda lokho lokuthandzako so vele uthifake ethubeni nothile ukuthi uwine utomule kulo 2 million kude lokunganani uthenga nje malula combo usebenzisa idata yakho loyithandzako ngesikhathi losifunako ngendlela lothandza ngayo emva kwalokho sotifakile emathubeni uyatibuta ke ukuthi umbukeli ukuthi utifaka kanjani kulamathuba na uthenga ilula combo ngoba siyakhumbula ukuthi icala ku25 emalangeni na uthenga leya 25 emalangeni shothi sotifake emathubeni ufake emathuba la ngi25 lapha ebhodweni kuthi nasithi siyatamatisa njalo ngabulesibili igama lakho litawuvela ka25 na uthengele ya 250 emalangeni lekunika 20 GB 25 GB actually shothi igama lakho litawungena lapha ebhodweni ka250 lokusho ukuthi ke lothenga ngi25 lakhe ling25 lapha lothenga nga250 ling250 ngiyoko ke sithi na uthenga kakhulu udingetela lamathuba ukuthi sikunyomule sikutomule njalo ngalesibili ukuthi utwinele labo 10000 labe selo babawina labo 5000 labawinile nga December nothile ngisho ke ukuthi sesibakhiphile ama customer lawinile nje njengoba ngikhuluma namuhla uyatibuta umlaleli ukuthi umbukeli ukuthi sebangakulabawinile futhi sengimalini lehambile kulo 2 million lesebawinile nothile nyalo nje lo ngikhuluma kuleli viki leli sebang 157
nawubuka ukuthi bang 157 bayowenza ku 600 lapha tawugcina bawini nakuphela manje kusho ke ukuthi emathuba asemaningi naloyo lebekathi hey mina lento angiyiboni kahle kulula ngena la kumalula khombo sikhuluma ngemaswati la 157 lese ayiphethe lento ayiphatha ngetandla ayowenza ku 600 la tawugcina ayiphethe kulo 2 million ke nasibala ukuthi sekuhambe malini lo ngikhuluma nje bebayilanzile imali itolo bo 10000 labang 7 bebalanzile itolo ka MTN lese hambile namuhla I mean kuba nginamuhla nje nalena tawuhamba namuhla ngoba sine road show eMbabane nakamanzini namuhla sesihambise 425000 emalangeni uyabuka ke lokuthi nangabe bosadoubt lokuthi mina kabe lithuba nginalo yini sebawinile kusukela ngoDisemba kuze kube kuyitolo namhla abantu bawina eMbabane nakamanzini sekhambe 425000 emalangeni kusena lo 1.6 million losasele kuyowakha lo 2 million lo sengathindwa uyadibuta ke ukuthi utawuthindwa nini umele wena ukuthi uthengela malula khombo ikakhulu ke nothile asisho nje ukuthi uthengela lokuthi uwine lo wina ngalamanye amagama it's an icing on the cake kahle kahle sithenga lamalula khombo wa experience uvelo bunanzi ufake le vibe onke lamaswati afake vibe ngalamalula khombo nawe ke amele wena ukuthi ufake vibe bese ke uthi kunel carrot ke lelikubekele ukuthi kungendeka utomule kuna 1.6 million losasele kusahambe 425000 emalangeni iseyiningi kakhulu nothile imali esalukihamba ngamane allow me to note ukuthi maye le campaign yaze yafika ngesikhathi kusaqala umnyaka batali kumele babhadale school fees kunetindleko lekumele ukuthi badisotha at the same time siyanibona nithathele campaign nayimixa kubantu nangayigcini nje ilati incingweni o digital kuphela sinibona ama road shows sibonile ni involvement yema content creators elive nabo baphusha lo mlayeto omunye ukuthi asekufakwa ivibe kude kube ngilelo nalelo swati likhona kudiwinela ngabe kube mcoka kani kini ning MTN eswatini ukuthi le campaign ayingagcini nje online kodwa asiphume siye kubantu ngalama road shows nicocisana nema clients kanti ke futhi nisacoca nabo bayathola lokuthi wo it's not a scam, it's a real life thing. It's a real life thing nothi nosile ngiyabonga you know le ndlela lesiyende ngayo sayistructureisha ngayo si make sure ukuthi sifuna ukuthinza lonke lihlangothi lemaswati kunemaswati la ngekho online kunemaswati la le etindzaweni lapho khona bede access kangako etindweni kungako sigcwele on the ground sihambe ma road show nasambe ma road show ke kulama road show nje odwa njengoba ngithi namhla sizabe siseMbabane siphinde siye kaManzini after lunch na ufikile physically le road show wathenga lelula khombo utibeke thubeni lekhamba na 500 emalangeni cash ayisikweleti cash leso sikhathi nabo 500 labang 25 labahamba nabo leso sikhathi etikwa labo 500 labang 25 ku road show labo 500 ke bathi bona utabathola ku road show uthi usamunye lo 500 kanti sothifake nasethubeni lekutomula kulo 2 million futhi phinze kube nema trolley dash lamathathu a 3500 lekufuna bahambe nawo kule road show indlela yethu leyo yekufika le phase emaswatini onke ukuthi wonke umuntu akathole lithuba lekuthi kube khona la kutholako kulo 2 million ubekeke indzaba ukuthi icampaign yethu ifike ngesikhathi lesikahle lapho khona kunetidzingo letinengi akukabi mistake ke nothile lokuthi siyiqale ngaDisemba sifaka ivibe ngaDisemba siyathi sonke ukuthi ngaDisemba vele emaswati nawo wonke umuntu nje emhlabeni kunale spirit se vibe spirit sekujabula nako konke bese kuba nenkinga ke nothile ukuthi sithi singene kule spirit se vibe kucucu January inhloko setibheka phansi sesimushakele ngalo sithi ke MTN no asifaki vibe nalama customers ngalesikhathi ke sa January lapho khona into setibheka phansi kungako le price yethu siyisusile ku 5000 sayibeka ku 10000 kuthi no tinhloko atichubeke tibe ngiletsetulu emaswati achubeke ahambe ajabule ngabo 10000 labo 10000 ke bathi abalekelele emaswati njengoba kuyi back to school nje
kunalabo 10,000 labatawusita kakhulu bahamba lichaza lelikhulu ekusiteni emaswati kule school fees indzaba yetikolo nyalo idurile njalo ngeliviki kunabo 10,000 labang7 onke lamaviki lang4 aJanuary siphinzeke sathi ke nothile nakuphela lo January ngetulu kwalabo 10,000 labang7 njalo ngeliviki kuneliswati linye lelitawuhamba nesizumbulu sa 50,000 emalangeni nakuphela nje January evikini lekucala ngoba sitawumela kuphele lo January evikini lekucala ke la February kuneliswati linye kutaba khona laba labang7 bese kuba namunye lotawuphuma na 50,000 emalangeni uyatibuta ukuthi kufuna ngendeni hana mina ngifuna lo 50,000 simo simekabi sime semnotho kude lokunganani nothi ufaka ivibe ngemalula combos akho lamahle lakunika i-anytime data lenengi nale mnanzi kuyisebenzisa uthifake emathubeni uthifaka ke emathubeni lamanengi ukuthi uthenge kakhulu again uthifaka ithubeni lekuwina lapho 10,000 uphinze uwine lo 50,000 nanga February ke nothile sitawukhumbula ukuthi February inyanga lenye lephitsitelako even nasemhlabeni wonke inyanga yabo Valentine setengcile tikolo sesibhadele Valentine nayo iyabita nothile ithi nalo yakasukume ajabulise lo lahlekisana naye usike emtheni unawe khona lapho ngaFebruary ke sithatha icaca isuke ku 10,000 iye ku 15,000 letawinwa njalo ngeliviki bese kuba ne grand prize yakhona ke nanga February nanga March ke itawusuka ku 15 bese ithi caca ifika ku 20,000 emaswati ladabe ayiwina njalo ngeliviki bese kuba ne grand prize ke nakuphela le campaign yethu nakuphela March utaba khona munye linye liswati lelitawuhamba na 250,000 kwemalangeni kuze ke ukhona ukutifaka la thubeni ngishito ukuthi sawinisa 157 ama customer ku over 600 latawini kusahambe 425,000 emalangeni on over 2 million letawuhamba na ungawini kuleli viki kusena maswati la lengcako ku 500 lekufuna awine kusena 1.6 million wemali cash lesifaka ngamobile money leso sikhathi lekusafuna iwin na ungawini kuleli viki ungaphele emandla kusena nang 50,000 ekupheni kwa January kusena bo 10,000 bo 15,000 nga February kusena bo 20,000 nga March kusena 250,000 ekupheleni kwayo le campaign sithe maswati nje kusukela nga December kuyaze kuyophela March akubebede liswati lelithi nalenda lelikuthandzako ngemalula combos awo leliwathandzako lingakhona ukuthi lingajabuli sithi akubebede umuntu lo shonisa inhloko phasi kusacala umnyaka asichubeke sonke with our heads high MTN uthi yenda lokho lokuthandzako ngendlela lokuthandza ngayo bese ke on top of that ufake vibe ubeke thubeni lekuthi uwine kulo 2 million emalangeni lesimbekile nothing fake vibe through and through with MTN Eswatini ngamane ngikubuyisele nje emuva kule road shows uthe Eswatini ngahamba na 500 emalangeni noma ke 3,000 emalangeni trolley dash ngifuna lokuva ukuthi ngihamba nakunye kulama prices lamabili noma likhona lethuba lokuthi nangiphuma la kule road show ngibe ngiphethe 500 emalangeni ngesandla phinze futhi ngiyongena esitolo lesibekwe nguye MTN Eswatini mhlambe sengiyothatha igrocery ya 3,000 emalangeni nothile lesikwendile sitsite ungibutile ekucaleni ukuthi lo 2 million akusiwo ukuthi uhamba nemuntu omunye baningi labatawuwina so si encourage lokuthi ababe baningi labantu labatawukhona ukuthi bathinze kulo 2 million sendeke indlela yokuthi na uwina 500 wamuwina nika lomunye lithuba lekuthamuwina kufuna kube nebantu tinhloko leting25 letehlukene kube nanothile naMeshak naZodwa naThulane nabani ngamunye labantu sibabeke babe ngu25 lalabahambe nabo 500 angithi sithi siyanetisa lamaswati abe manengi lalatawini phinze kube nebantu labathathu labehlukene labatawina lama trolley dash a 3,500 kuze kuthi phela si distribute evenly emaswatini onke naloyo atibone ukuthi cha nami nginalo lithuba lekuthi ngiwine lapha
kungako nalana kula makhasimende la over 600 la tawina kunebantu ngamunye labengako kulo 600 labatawina ngeke nje ukuthi besikhanza ukuthi amunye umuntu sokuwina kangi-20 noma kangaki sifuna lokuthi kube nebantu labanengi labatawina nothile nakulo 2 million akunetiswane ahambe kulo lonke lelive kungako nje ushide ukuthi asikambeki ku social media kuphela siyaphuma sifike nale kuma grassroots elive kuma road shows sibajabulise bathenga emalula khombo nothile emalula khombo ikakhulu lesikushoko sithe eMaswati akende lokulakuthandzako not necessarily to win sine si rewarda eMaswati ukuthi athi asajabulela emalula khombo asajabulela kungena ku internet ngemalula khombo ne data lenengi lengaku restrict lene bonus lenengi lo sinawushaya sikucharge per second uphinze utibeke ethubeni ikakhulu sithi eMaswati akajabuliswa ngile product yinhle le product nothi nangabe ungumbukele ekhaya bo usengakayitami ngasho ukuthi hey uyasalela emuva nangabe ngingumfundzi ngicamana kukhona yini lokukhethekile leningibekele kona ngiyabonga nothile ngicishe ngayikhohlwa leyo kanzi imcoka kakhulu sibeke kulo 2 million nothile kunemali lenganga 100,000 emalangeni lesithe no lo 100,000 lo sifuna ahambe nebafunzi ikakhulu laba kuma tertiary institutions because ngibo lesathi ukuthi banesidingo lesinengi kakhulu sebaphumile kubatali sebanjani sebalapha sebabodwa sebacala impilo sikhiphe 100,000 sathi leyo ke kusukela nje ngaFebruary njengoba bacala kuvula nya sidabe siphumile sila kuma tertiary institutions sithi lo 100,000 lo wabo kufuna batitomlela akusho ke lokho ukuthi nawi tertiary institution student wena thina sinibekele lo 100,000 kuphela na uthengile la khombo nakulo 2 million wonke uyatitomlela nje ngendlela yakho ukuthi sisite at least 100,000 asibe sure lokuthi uya kibo kusukela njengelo ngaFebruary sidabe sihamba lama institutions onke singacela nje ukuthi basivulele nasita si collaborate nabo bakhone kutomula kulo 100,000 emalangeni etikwa lokho babe batitomlela nothile kulo 2 million sisithe nje deliberately asifocus kibo siye kibo simbeke lo 100,000 for bona ngoba siyasathi lesidingo nothile kuvulwa nje nyalo kuma tertiary institutions utakhumbula ukuthi vele kuyadula kufundza ku tertiary netidzingo dinengi kakhulu nje ngoba sebaphumile nje kubatali singe-MTN sithi sikanye nabo sifuna bafake i-vibe khona le kuma institutions nothile kungabi ukuthi nje bona nasebafikile vele sekumatima sekude batali sebasele emakhaya sebabodwa MTN sithi sinabo everywhere they go everywhere you go you need with MTN Eswati ngamane sesiyiphetha ngicela kupha nje 10 seconds kuthi ushiya umlayedo la kulo Swati kulo castmate la MTN Eswatini kuthi yini lokukhulu lenifise ukuthi bakuphathe ngesandla from le campaign yafaka i-vibe ngaphandle nje kwaloku wina nale mihlomelo lekhona. Ngiyabonga nothile ngaphandle kwale campaign sithi eMaswati akaphathe le value that comes with emalula combos ethu sithi eMaswati akayi experience le value it comes with a lot of value it comes with flexibility we are taking the power back to you our customer with emalula combos ethu sithi use emalula combos ethu the way you want to use them experience them the way you want to experience them it's all yours thina sing MTN simele kulalela ukuthi emakhasimende athini bese senda logo senda ama products ethu abengilendlela lebafuna abengiyo siyachubeka ke siyayithatha i-feedback njengoba sifaka i-vibe nje nyalo njengoba sicala neminyaka wa 2026 solo sibeke indlebe nothile siyalalela ukuthi eMaswati afunani emakhasimende ethu afunani sichubeka siyalungisa ama products ethu kuya phambili sithi faka i-vibe. Sibonga khona ngamane Meshak Maseko Chief Marketing Officer MTN Eswatini basho nje kona lokho bathi faka i-vibe. Kwanyalo sitathatha likhefu nasibuya we'll wrapping up the show.
to all the viewers of Eswatini TV in the kingdom and beyond. Eswatini TV is regulated by the Eswatini Communications Commission through the Broadcasting Code and Broadcasting Guidelines. Under these instruments, the station commits to broadcast